Akhensa ku mpfulela channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana. Ku na mhaka liya ya ku vanhu va graduate vanhu va mbala magaweni ka tidyondzo ta vona to hambanahambana. A hi nge ni sungula ka vanhu lava nga na switifiketi, ti-diploma, ti-degree, ivi ni teka vanhu lava nga na ti-masters na ti-PhD na ti-doctorate ni va veka asayitini hi ku lava hayi va dyondzekile, van'wanyana va ti tirhela ka tikhampani to hambanahambana, van'wani va vona tikhampani. Ku na mhaka leya ku loko siku ra ku graduate ri fika kumbe munhu a landza xitifiketi xa yena ivi munhu a pfuka nampundzu a famba a nga khongelangi, kumbe munhu a famba a suka a nga chelangi fole, a nga vikelangi mukombi ya ka vona, kumbe a nga yangi a kerekeni a fika a byela mfundhisi a n'wi tlhandleka mavoko, kumbe hayi kwala a fambaka kona va n'wi rhangisa. Ku na leswiya swa ku loko ni ku va n'wi rhangisa it means ku va ku rhange spiritual xa yena emahlweni or mikwembu ya ka vona emahlweni, ku swilo swi kota ku fika swi famba kahle loko a landza maphepha lamayani. Van'wanyana va hina ha ignore hi ti byela ku yini ku hayi va nge ni endli nchumu, ni nge loyiwi. Van'wanyana va n'wina mina malembe mo karhi mi lo tshama mi dyondzekile mi khome swilo hinkwaswo a mi yi kumi mintirho because of what? A mi rhangangi emahlweni mi endla mi lunghisa leswi swa n'wina swa mundzuku ku tidyondzo leti mi nga na tona swi ta kota ku mi tirhela. Van'wanyana sweswiwani mi tshama mi ri ku rileni siku na siku mi ri swimanimani i ni loyini, he hahani va ni loyini, malume va ni loyini, mani va ni loyini. A ni ri ku swi kona ka mindyangu yin'wana swi humelela, but ku na swilo swin'wana wena i fanele i swi rhangela emahlweni wena hi wexe. Swilo leswiya mi kuma ku vo tala va hina sweswi thekinoloji hi nga ti kulela hi kuma hi post ka ti-social media hi vanhu va swin'wana va swimanimani i dyondzini, i thwasini, i na degree yo karhi, i havexerini gawini. Kambe tivani leswi i nga swi posta swilo sweswo malembe tin'hweti timbirhi tinharhu, endzhaku ka tin'hweti timbirhi delete n'wana mani. Delete leswi swa ku wena ti byela ku ni lava ku tongisela swimanimani, ni lava ku komba vana va manimani va xaka ra mina or maxaka ya mina ku ni dyondzini, vana va vona a va dyondzanga mina hi mehe ni nga dyondzeka ngopfu. Hi swona swi cost-aku mundzuku ka siku ivi leswi ni swi vulaka ni ku i va loyi i va lala. Hi leswi yin'wana mindyangu loko ku fika siku ra va pfuka nampundzu va ya vikela mukombi ya ka vona ku xitukulwana hi lexi xa famba xi ya ku mbaleni ka gawini, xi rhangeleni ndlela n'wina vakokwani, swilo swa swona swi khanya loko xi vuya kwele xi nga ta vuya kona na maphepha xi thoriwa. Mi ta kuma ku munhu a thoriwa, un'wanyana i ta fika laha kerekeni ivi mfundhisi wa kona a hi khongeleni swimanimani i ya ku mbaleni loko a vuya na switifiketi swa yena na ti-diploma ta yena na ti-degree a vuya a kuma ntirho. Mi to vona munhu a endle a kuma ntirho because of what? I rhange mahlweni because vanyingi va n'wina valala va mi rhangele emahlweni vanhu va ka hina because mi tshama mi ri ku rileni. The most vanhu lava mi kuma ku va graduate-ini va khome swilo leswi ni nga swi hlala henhla because va ti rivala loko va endla swilo leswi. Loko hi endla swilo leswiwani vanhu va ka hina i nga ti byeli ku mina ni lava ku komba va matiko, ni lava ku tongisela vo manimani, ni lava ku posta tin'hweti timbirhi teto tinharhu i delete swilo leswiya laha ka social media because van'wanyana va tirhisa tinayiti to karhi ku tlhavatlhava swilo leswiya. Lava swi twisisaka va ta mi byela loko mi fika mi tshama hansi, mi fika mi tshama na vakhegula, mi tshama na tin'anga ta xintu, mi tshama na vafundhisi lava tivaka swilo leswiwa, va ta mi explain-ela hinkwaswo swilo leswiwa because vanhu vo tala hi tshama hi ri ku rileni siku na siku. The most ni vulavula hi vanhu lava va nga dyondza. Van'wanyana va vona mi kuma ku se loko mi ya mbala magawuni mana a fanele mi kuma ti-promotion emitirhweni, a mi ti kumi ti-promotion hikuva va tlhavatlhava. I to vona ku ta munhu wa le kule va fika va ku hi yena a nga ta kuma position leyiwani, mara i kuma ku wena swilo leswi nga swi khoma wa qualify ku va yini i kuma position liya because of what? Va ku rhangele emahlweni, a ku rhangangi wena emahlweni ma vona. Se swilo leswiwani swi tala ku humelela ngopfu vanhu va ka hina a hi swi tekeleni enhlokweni hina hi nga graduate.